Babia wo bia Awurade asumdwie enkan. Babia wo bia wo hwe me bia Awurade asumdwie enkan still apatana. Ayabadabo shatata. Montage King Cobra the Antichrist the vampire montage no mame. King Cobra the vampire montage no. Montage no mame. Prophetic no mu yentra se eman kwasasem bia nkoso saa. Yes. Wo dada fo bia ntumi nkohye wo bia chi enye de ope. Wo dada fo bia ntumi yin anim nkohye ebinom achi enye de ope. Nyame asumdwe nkawo a wo ha still apatana emu ana me wo bra kwadwo Silas e wa ha Accra amoyawo. Prophet Emmanuel said to say obia wa ha munhye video no mame na muntie na ntu nipa bia na nsama hyeda yedi me de minsa suma no e na mehwa mo same be ka kire mo se asumdwie kwan de ankeye asumdwie kwan de ankeye ankebe yesu obia benya asumdwie nanso okwan a sa small boy na waye na adwen se ode na adwene bonsam nyansa etine mu be ya adwuma no okwan apese ode Ghana sofudie ni prophetic ni fashion no me de me be ka kire mo se asumdwie kwan na woso nam so no woboa attention or divert attention na kosi ebinom so na wafa ni ho adi enye no kreda so pasumdwie ampampa adenti na me kasa onipa wo so pasumdwie mi manim onipa wo so pasumdwie manimo wo so oni kwadwo nyansani ko pre asumdwie o kone nkyɛn ma na o makoyi asumdwie na aso no oboa obi a wo so pasumdwie ni nko a na fa akire eni nipa ni sifo nso saa koa no ni nko a fa akire ni nipa ni sifo nso na enim obi a nim na oni ni sifo nso no oso pasumdwie nanso wakotwa atoro na ato ye nso saa otwa atoro ho saa nyame na meda na ase so obi pasumdwie a se oni nipa nyina anya problem no oni nipa dom anya problem no obi anya problem na oni obi ekopra sumdwie a wono nko amfa akire nko ni kanya nzanze ma kire mo nanso sa King Cobra yi a wo dada fo vampire yi a wo hu mogya na nani age no wono no fa akire ebe wiase no obedi kyese okoseyen o fa akire ko seyen sa for month ni enim ana nyame nchaje kwadwo nyansani nso de abeto abonte a wonso wonya video ni bi hweye nti wo yi no opasumdwie ho na ka kire so opasumdwie o stadia no wo se dia tono no ayekese a na wo pe ba bi aso evi na o de asem na kosi wo bi so nti o mu di ni pakro na atem no wanya kwan no wo sere saa na wote wo ye vampire sa King Cobra no wo nyansa maka kire mo fisa da me dada na no video amaye nyina mo de mo nkohwe video na dada videos no me ka kire mo so be chia nkrofo bi nkrofo na wa be chia wo mo no me ka se so se ya sumdwie de a on confess me ka yamante on confess one confess you otena se na ye di obi atemo a no no te wo otiakire no wo sere se twetwetwetwe se nkrofo yi ma nya wo mo mako me de o ma dwuna ko di agro but enya adwuma untumi divert attention asema ewo ho nansan yi no ayeka no yesi kwa yie no o ka na akonya accident no eho na asem ne yeka nipa dom ewu nipa ewu ye ene wankasa ayie no wansi asre no usuro nsamanfo no so metata wa hu wahu se usuro nsamanfo no so metata nti wantumi ankwa ayie na ase labra kasanda rababa so usuro
want to me and see a yena se ba kokora o ka kwanya ze ni nipa domawu ebi nso aprapra ho asem na eka Ghana for mumma ya adwemu nye drumo sa vampire King Cobra the vampire no yema ya adwenu duru ho number 2 amewu a woye wo Sofo ketewa wawu King Cobra untumi nsi ho wunti ayie na ase eho asem na yeka wa reject no yesi kwa ayie no oton kwa ayie no takwade fo nipa bebre ewu no kwa ayie no se wonfa omom janya sacrifices kwa ayie no vampire kwa ayie no na nkrofo nja ye frɛ kwa ayie no eno asem na yeka wa divert attention nsem adnam social media no so ya me hwedi no me say Ghana for me catch them sasa akoa no wonsesaaye eya na asemba wo hye da yina ni kohie obechia ye no maka chem se nchia no odi ye bibi monti ase no odi nchia no ye bibi monti ase enna mekere mu de yeko mekere mu de yeko obi antumi divert me attention da sa King Cobra the vampire, King Cobra the vampire, King Cobra the antichrist, King Cobra woye Nebuchadnezzar ya watena se ama Jezebel huhuma sabe hyenema sa nipa crazy oyo wudini hey and now we are mania bre papa still apatana na me hyase na me hu da so ye adwuma apatana na me da so hyase na me hu da so ye adwuma Ewrade bedi nkonim yes Ewrade bedi nkonim ba bia wo bia Ewrade nhira wo apatana yes na de wo ho ni tie wa reading system no ene wan say asam bia yo no na asam aba ene ye say ayie no ye wo right say ye can because nkrofo frɛ yen because o man hu say o meka kire yen say na yete ne enim ne yesi krom ho ba bia nkrofo na wuwu ye enim ne yesi ho ade o mbeye ye no enti ye wo right say ye tia no because ye ni nchen dada ye ni nchen ene sansam ni nyina nkwasasam ni nyina asi enti ye si nchen kwasasam sa sure King Cobra the vampire nti ye betia no ohun say ayehye no o pe baabi a divert attention na akwakofa enya adwuma o enya adwuma udini enya adwuma ye ma won trase ma prophetic nti me ka kire nse on be confess enkrofo no boni a wodi adi sa asofo mpanifo ni bi ni asofo ni sa bloggers ni bi no on be confess wo be kai a nti ma sha ase dada ene me she da ye di o divert attention ma she da ye din wo de oye asofo onim nyansa nte obi a montagi onipa bia montagi obi a nano me be ka asofo mpanifo ni bi de including Sofo penny salvo amakono de ni ade maka ni nyina ma kire mu de tie omu obi a on respect obi a won fa obi anya hwe me ameka kire mu wono so san ono se obi nya asem a wono etuka King Cobra the vampire obi nya asem a otuka ekoka bi mani pakro o se san oye course no kwa he oye course no kwa he wasi obi nya asem a efiri na kuma me na adwene mu ena otuka akọ sympathize with the person. It's a lie na meka besi asem bi so ne ebeji di pansam mi obi antumi na da Accra ho na me wo ba bia metumi afa ba bia metumi kon Accra ho matena ho sa years ho na makomi school akobi bia obi antumi nsimi kwan wa Accra se meba Accra ana meye denda bi eno de meba tambia me peno metumi asore se me ba ma Accra muntie de wom King Cobra emra ya chi kwadwo nyansane mi wie ho wie a ena me start nsam no emra ya chi kwadwo nyansane no studio ho ena oye ofre nani jeye ya chiri tum no nani jeye no celebrate wie ye no ena oye meeting no obisa yense onko hobi
na woye meeting wie ye no woye meeting na me ka kire se da bi me ni kwadwo nyansane wo problem nti me no minsi ho me nkoye nhwehwani mu wo se da bi da mu ntente saa wo se o maye comedy me hyeda ya ade o me hyeda ya ade ma ye nkwaye san krofo be suspect no san krofo be suspect ne se eye ne de nanso na ye wo de King Cobra na ye wo de ujubilate ye utu champagne wani ji ada no eye wo de so nipa wa bra bom wonfa nche ne da kwadwo nyansane enti na nipa ni so no abusuafo nipa ni so no opese ye court wo na sa time no matese kwadwo nyansane ne atese oda eye police hospital a wo yare 2020 ni mu asam na me kan me wi a me bie chapter bi na ni jiwe ya no eno ye meeting me wo hobi amewu a wo wu ye no no nso wo hobi sofu wamla sofu wamlo so wo ho ya nim ena na o kasa asam no muntie ne ye na o kase ye nko ho ena me si da bi kwadwo nyansani no me no wo problem me no me ye hypocrite me nke kama no mu manya me so mpa na me timu no enye sunu. I won't do that. I will never go to the police hospital to visit Kwadwo Nyansani because there's a problem. But King Cobra insisted that at least people will suspect him that if he hasn't been there to greet him, people will suspect him that as though he is happy for his arrest. So we should rather go there. We should go there for people to see that, oh, at least we have come to sympathize with Kwadwo Nyansani. But behind closed doors, we are jubilating over his arrest. Wow! Also, for me insist here say, yeah, uncle police hospital. Anka we are seeing na ka sa 2020 yemia. Anka mo be hu say about police hospital ne pa ma ya be chia Kwadwo Nyansani nso me free. Ya adwene mu ne yakuma sa adwene na nko pese o de hyemitim. Me ka se me mpene da, me nko hoda. Because me no problem. I was saying me no problem. That is who I am. But King Cobra is not like that. He will come and sympathize with you physical for people to know. But in his mind, in his heart, you are his hater. The one that he hated most is Kwadwo Nyansani at that time. Let me end there. Mami fancy wo. Enti sa nipa no wo wudini wo ye treacherous or yo bia wo ye hypocrite wo yo bia wo senya medjuma me ne wo asem a me ye me ho dada fo se de me fa obi me fa me kwati me kwata na se me de nda adena asie makuma me maba nipa ani so abechia wo da bi me ye sa de ne da I will never do that. Mema wo hu se me ne wo asem. Yes, because Bible made mention of enemies. Satan no Kwadwo Nyansani aseni message so obekume. The next dead person is you. Mark it on the wall. Inti minfa minhye dan fa akire enkonka chia no say nanso na ye me de se ya che no. Ampa so Satan na ye che no so ye me de. Maniji ye me de. Inti mi ye me de se ya che no. Because ye so obekume. Inti ye me de se ye che no. Minhye dan fa no nhye mi mu na minfa akire enko chia no police hospital. Minhye sa de no da. Nanso King Cobra de o ye chip osofo bia na nije etu champagne na nije esu champagne na nije ma na nije owia na wa hyeda fa akire se o kwa akochia nipa koro se be aga na manyina be hunu se woye nanso na ne tim ne na akoma mu no eye ne de asumdwen ka Ghana yimanjuma asumdwen ka Ghana asofo prophetic ne mu me kama asofo munye careful ye nyina no. I am telling everybody mo mo ni ndawo masa wo no King Cobra wo no ho enti se o ka se ye chi obi a na okotre batra wo boa eye ne de etoda wo behwe se nipa ne damu ampa wo ye course a wo fra confirm esuma nkrofo kohwe se nipa ne damu ana no aba beginani. I am telling you the truth. I am telling you now enti muntie de wo ho ya wa sori ho enu nti ne montagi obia owo wiase do asofo mpanyifo na wo be chia wo munya montagi obia montagi obia na Reverend
Apostle Doctor raised to the power 10 Isaac Osubempa Montagen mame na Montagi on in Crawford na Sofo no obia se omuma maninje na omo nsepe wo mo because what that for na eye King Cobra no e rather disconnecting na free no ya brother kata I've just opened a new chapter. Montemasi, I am talking about the church. Anything about the church in Ghana, the church in Ghana, the church, the prophetic in Ghana. Sorry, somebody. Anything about limiting means now. Sorry. Me catch him say King Cobra unko confess it. So I say Opasunjia unconfess it. The other ya Sofo ni na. Hey, unconfess it. Prophet Isaac Osubempa oni na asori mba nyina obiama na ninji sasa King Cobra wo no dadafo no on confess the other years as Reverend Isaac Osubempa okokuam nti da bia woni ne nam a okone nchede na mehwedi si yet nkase King Cobra the vampire hey na wana ga chance no do as Reverend Isaac Osubempa no one do no kiti say mama maninji o na munnim so owo dadafo no awade aboa no a disconnecting na free munsam the original innocent currently the can wasam original innocent pa the can see no original innocent pa Reverend Isaac Osubempa Doctor raised to the power 10 yetimi chia papa yi wo TV so otumi chia no King Cobra tumi chia no King Cobra tumi chia na so no ta no kokoam nti na me fi baabi baba me say da no o chia sofo na obobo obomudi no me ka say on confess me ka chance on confess obi a wo ko boni din wa shada divert attention na uti baabi na wo sere wa shada divert attention na wo sere officer ya wo de boni be na papa nde asama ye kan sese it doesn't matter emfa no ho ba bia na so wa divert attention they say go to the funeral enkrofu awuta kwade no efa no ho enkrofu awuta kwade no efa no ho ufa akire se enkrofu mpacha o mawo a ufa akire nam dwantoa se enkrofu mpacha o mawo a na wa se twa ho Queen Cobra abetena simpie so se enkrofu na no muta obi achi shut up Usmo ba wo sori a wo ye wadwen se bonsam nyansa hyewoma na de opabia wutumi ye e wonyamedwuma ho na wa ye ho daadafo vampire wo hu mogya ne wani age enkrofo na wuta kwade no efa papa no efa obi hu now se nipa ne so pa sumdua mpampa mewia mo behu opa sumdua so wakotena se na wa relax na ye ne de obi a wachia no na asemo aba obi a wachia no na asemo aba sa nipa kro no wachia na wie na asemo aba no ede na wasan ba be ye bio wayi woni na wote ho e na wo sere ma ye din na mehwe I told you he should come and confess. Number 1 ya wa asoro odi papa ya tem sa odi Reverend Osubempa atem sa de bia obu na kutia de bia wodi na tem asoro nti yeti wodi ye ko TV so a wo se me ye ntia no ofa akire nti papa da tey say wadi na tem wo na asori dem no ene papa no so ko reply no e wo adom Paul adom ochire e wo ni TV so e wo Metro TV at that time we share program ni bi won now so na King Cobra di kan di na tem wo asori dem ho wadi kan di na tem abubo na kutia nti se papa no tey nti at that time papa no ko reply ewo Metro TV Paul Adumochiri that nonsense must stop now if you know cause pastor someone was prophetic no e was say ekọ na wiye yes afa obaya na tiko kumodwa oso won fa nche papa na da kopim say wiase be ko na wiye listen to me papa na ye ne birthday no wan invite King Cobra wan invite no King Cobra na sorry first ka adan a okọ wa hyeda diska na koma papa no ne ya dina Ghana fo dinatem na so na munim I said he should come and confess. He should come and confess before say me metna say me won say o chiacha na no me kan na say he should confess. The man did not invite him. Nobody sent him invitation.
he intentionally plotted that he was going to give the man that money for the nation, people to show that, oh, even though the man insulted him. Odi papa na tem no wasori dem. Won say no dey ama bonten. Aha. Now so papa no go tira Metro TV no dey na e ba bonten. Tinemu nim say papa na di King Cobra atem kwa. Ente saa. King Cobra fa akire no. And also the sika koma papa no. E won the birthday ase. Man kobi da no me se me nko because ankwasa asem no me ni akire. Hey, obi a wotan no kokua mu a waka ma yate. Wo so wo mfa nche ne da wo de wa ye nti. No one sorry for Sikasa with the Quack channel. Sebe Ghana for Betinatem, no one who's out there. King Cobra is a coward. He is somebody that I describe as a serpent. I told you, people don't agree. Munim. Musa my na me shade. My shade na for 1 week. Na me say a dear no obey. A dear no obey. A dear na King Cobra obey. Wan yehwe obi a so pasumdwe a o chia nipa no nanso o chia wie ya ntokwa baaye no o tie kire no o hwe sei din e na wo sere e na ye ne de because de na wo pe no ne nsaka prophetic no ye ma wonfa prophetic no mfa ni agro biem King Cobra enya adwuma biem da uyo wo dadafo utimu odin sika kakra bi no fa yo sika do kra no endru I endru 10,000 endru be 7,000 kra and all the share envelope mu and all the call reverence ko usu bempa ho what the command on the birthday na se the motive was that he was going to give that money for Ghanaians to insult him. In fact, it was true. Ampa okoye no Ghana for di papa na tem sa at that time e wa choro ho ene ade hey obi a wadi na tem ewo Metro TV so ene wasa disika fa akire dia bro ene waje papa na ntumi ankasa Ewrade hu papa no mobo Ewrade di na asama no ewo sa King Cobra yinsam sa King Cobra yi mumbre mi no wono ena aye adwuma ni nyina mumbre mi no mi mbre mi obi o David sa King Cobra to wo dadafo yi wono enti mummo shire reverence osu bempa soromba welders obia mummo shire Ewrade na disconnect sa wo ya free mo ho mummo shire pa na papa wadaroma enye se me bo wudia kansan gbagbagba sa sorry fache me enti sa but asama na eyame time makoma wo fa wa sheda na odisika ne ba ampa ye di papa na tem wanya bi anka obi a ya invite o sheda na okoye o sheda ene okoye wana ka kire se ye chi obi a na okotire battery enti no time papa no na so na papa ne nim se o fa kire na tua ne ka me ye den akoka adata me ye den akoka me de na minim se wono na wo ye sa de no tada ya mude ntro ekata no kure so too much Misi Kwadwo Nyansani de na meti wo bi ye nyina na yete ho e na o se ye nko police hospital nko chia Kwadwo Nyansani abra ya chi na tum me ka kire ne se me nko because Kwadwo Nyansani atrete mi so obekume onipa bi sa no me mfa ne ye ya chi na tum a on solve the case me ye nhwehwe ni mu enkonko sympathize with you na so kwa sa King Cobra yi oye na agin so obefa akire akọ ye ne ye tunufo ka kire se Sofo me nkeke wani mu mas nyame so mpa me nye san hwehwe ni mu no ampa wanko nti aka Kwadwo Nyansani da hospital police hospital no anko da hwa manka ebe pie ho the same thing and odi reverence ko su bempa odi na tema akopim se papa no ntumi asore dan kra wonsi ye odi na tema se asore dan po wontumi nsi ye odi na tema se TV station po wontumi mbe ye he is nobody before him na so osore asa King Cobra osore no di papa na chi osore no ne nam no ho me hwe ne din na fe me se ei eno me pa na ko agima no ho sa no why na won ko wa divert attention and wama people are insulting this man and wa sheda na wote na wo sere I am telling you that was his own plan or person ni pani di papa na tem afa ni wa achieve ni aim ti no ho ato no hey King Cobra one we say afa no me aba wo so
afi wo sori a papa no so wonim hwe until send them make us asebi papa no ebia no wonim ebi nso a na ebia wate no ana se na so sori a no nso waba ne birthday na wa invite wunti minim se eya sofo mpanyifo bi nti na o ma sa aba de o nsa beto so o ma sa de o nsa beto so na o ma sa bompa ya ma wo e wo birthday ase we birthday ase na o nam ho de bi o mo ba ho a na me hwe mu din I told you to confess me so ma hwa officer wo nyansa I told you to confess before I confess for you. Yes, because me de masu tie ye no me ma o china nko papa no mfa ne nsa won so o de o nsa to so adane no me o mo nsa no mo de to so nyina adane no me e na no me na ba so e no me na esenke o sa no until you confess you never be free. Vampire King Cobra, go and confess and you will be free. Go and confess and you'll be free. Obian seize fire. Obian seize fire about the man Dr. raised to the power 10 Isaac Osman. Obian seize fire. I am telling you. Na mo fa seda ema urade se urade disconnect sa wo King Cobra yi urade disconnect na free mo ono na ekofa sa asemi bae me se won confess se wo ba be chia de bia wo ofa chia papa yi unam kuntina se de dwantoa ne nam mpanyifo yi nyina so omo mpa ye che oma wo omo maye njai kasa omo maye njai anibra ya so asi wo so no omo maye njai omo maye njai omo sre ya ye njai na so uwie ya na wo se twa wo se sankrofo na na esa ta obi achi Osofo asumdwe nka wo ne wa asori papa azigozo amba ewrade asumdwe nka wo ne wa obia ansisi fire na mo mfa seda ma ewrade e King Cobra yi na akoka be kam o wono na divert attention abekam ntimi sremo obia ansisi fire yechi Dr. Isaac Osubempa tu mu no ma wo say the same thing odi ekwadwo nyansa no ofa kire e sheda call police station ho so ko sympathize with Dr. Isaac Osubempa. Hey, you don't know this man King Cobra. You don't know he jubilated. He jubilated over his arrest, Reverend Isaac Osubempas arrest, before he went to the police station. He jubilated before he went there, just to sympathize with him, for the public to know that he is with him. I stand with him. But it was all false. It was a lie. In his mind, he was happy. Hey, oni panye metwa na me hwe se ya. Masheda yedin na me hwe. Masheda yedin na me hwe for some time now. Still apata na me wom. Migusu aye ma sorry. Yes, migusu aye ma patam. Uradi nshira obi bia wo hwe me. Uradi nshira obi bia. O pesa o frame a me obetumi aframe me personal so be frame adi matemo me mfa ho so be frame ayeden o me mfa ho. The truth must be, I have to tell everybody, I have to say everything. She one aka kire King Cobra me mfa brem King Cobra ono na tena se ama Jezebel hu masa be ba wura ni mu na we say no we hwan enti boni a wodi ade Reverend Osubempa kokoa mu no on confess no onja ne dimbo so wo chia no eya na ye me kan enti obia sa na King Cobra o share blogger bi o aburuchi o share ne na yi gu mi phone so se ye share ma bloggers o na share be gu ye phone so ama ye di o mu di gu blogger ye ni mu ase enye na blogger no smoke King Cobra and a share and then offer chile so watch ya sa blogger no na eya me sere o share video no e de maye wo yo bonefo ante ya me hu bi obi a wo chia na maka chem se nchia no e de asem beba me kai some 1 week ago me ka chem se nchia no e de asem beba nso muntiase you mantiase ma hu de bae
and wash that no baby divert your attention. But I'm telling him he should go back a year no uncle. Me dia me on Facebook na me account for bi ampacho. My account no e Saviour Munte and I na my Facebook account no me account for bia. Until everybody should cease fire. Obia wotie me munye di washada na divert attention crofo awu a wosoro saman be chesi no osoro nsamanfo no e wata kwade ne potam ye hye soja gu no so wonko ayie no osoro amewu ya hu de akwakosie ochina me bompa so ochina ne ochina chi kwani ade no obekọ abusuafo ho na wakwako sympathize with omo na sai ba kokura sa wu eno so wakata so wa divert attention and one my so attention there be see papa no so yeah papa reverence goes bempa and what baby no was or no na create or no na poison crofo adwene were evil he intentionally diverted attention after na docket no mabie docket foforo na docket na e ba no eyehu prophetic no ye ma san kwasasem no nkoso bie mo ya masa prophet san kwasasem no enkoso ma nipa baako small boy after na woko 38 akola ketwa opesa we wadwen se de wadwen so bonsam nyansa ati wo munti bonsam nyansa mujahwego hu moja ne wani age bonsam nyansa e na ati wo mu hu moja ne wani age me obi anka kora me meka no kore no na dachi e na mo be kai me and na mo ntemase. That is why I'll put all these videos down. One day mo be use video si e de akai me na me ka kire mo and na won tiase and no be di matem but ochina obetimase ochina obetimase. Dr. Eziko Subempa is the original innocent in this case. Currently mon kan kire me de bone pa waye obia ntromra bone awaye nansanya bone be na waye. King Cobra is the cover buyer. He is the cover buyer. Mina money is 0246 720497 0246 720497. Yeah, we are. Ubetumi inbox me. Everybody should cease fire. Mumfa blame no ma King Cobra, the snake, the serpent. Mumbo shire, munshe fita. Na munyi mani. Mama papa ni nyana sumdwe no ntra ne baby. Currently boni bempa na doctors go su bempa ba. Asam no na ma kire mu akire wo no sa afa na wa journey me. Go back and listen to the beginning. Go back. Si asuma so be di matem a obetuma be di matem, but yentumi nkata sa nkwasasem no so. King Cobra nkwasasem yentumi nkata so. Wo ye dadafo won sesa ye. Wa hyeda abechia na odensem aba. Wa hyeda abechia na odensem aba. Wa hyeda abechia na odensem aba. Na me fa akonya nso na too much GH for. Is it too much GH? Too much GH for video na. Makofa reference go su bempa video. E dey abet tag ayi e friend say makofa prophet one ya papa prophet one adakwa ya dom kumase makofa the video e dey abet tag no. I am telling you mum pull it down that video. A old video atwam. A old video atwam. Dr. Isaac Osubempa only your friends are that quiet. So far as I'm concerned, your papa the prophet one, I salute you, senior prophet. Only any problem. Mo bian fanon ko tag in the case. Mun pull it down the video. Na munja prophetic no munenda din. Na me traces a video no ko hu say King Cobra ya ne nipa ba ko one ne nam ne blogger bi one ne nam ona akọchọchọ sa video ne sa de baaye e na ebinum nso akọfefa King Cobra ya e na poison sa akrofo na o makofa sa video ye papa prophet one adakwa ya dom ni video old video e dey tag Reverend Osubempa e na nkrofo start share enye current pamcho. Why said that person was say prophetic no anything about the church prophetic in Ghana dey me obi obabe di agora di nkwasasem sa ames akola ye small boy why wadwen say wadwen so dabi na bijuma no ye mouse akwa ni biem
ema wuntimi wo ho so obia owo asoro ho whoever odo reverence go su bempa ay attention and a king cobra bet shy and what divert your attention. He just came to divert the attention. But you were not fast, you were not smart. Makachira modada no munim or should have divert your attention no into a dive way you just a gist brief and I made the bremo brief kake. Na mekasa be mu a nsem bebre mafra ehontoma because of assurency mafra ehontoma mafra hontoma sa king cobra na muhunu wo no were deadly poisonous. That is why I said go and study about the serpent. That serpentine spirit is in him. He need to be delivered, he need to apologize, he need to confess, he need to be baptized, he need to renew, he has to be renewed, his life, his mindset, everything. Yemona su foforo awo foforo ensambre ne mu biemo no kro woni ma de ye friend asubo oni ma de ye friend no baptism oni ma de ye friend saying asubo oni ma de kro oni ma de ye friend communion oni mo he nti sa king cobra na nkesa no oh Jesus erade na eda na se so what disconnect yem aso osofu bia what disconnect no ho afiri ho no e ma na nya wo ya da e ma na nya wo ya baby opese oye bia no eno na wa achieve no me mblemi obia me sheda me hwa de obia ye bibia na me hwe ne tin nobody na dambe bie na tu docket no de kunkobra de dambe bie no mbehu de asi a wono no kura fa akire so obesori atia omo no ombebo mu nsam wo so wo bibia fa betuja king cobra wo so wo de wonsa bobo so wo videos wo audios wo de and fa betuja na mesramo omo a mu piapia no mu piapia no mesramo as we speak right now king cobra has solved so many issues onam kuntuna se solve nsem bebre asema emu oduru ade e ma ntumi nda na adwo deadly cases or solve or tontonic case e de solve boni a wadi say normal wadi e wo suma se a wudisem nyabrasem nsem na edoso or solve nti mo ma na sumdwe no on fan solve why na ne masusa wan sha da bi ne masusa nti mo ma no kwan no on solve hanti wo solve nti ma me ma no ma mo ma na hoden ti se de owo bibi da bi or solve cases and it is good obe solve cases that is good or what that for federal nearby no so onam kuntuna say solving cases are very deadly ebetimi aha no nti wa hunu nyansa nde e no solve ya oba simple so no abekasa gbagbag ontumi nda me na me ka kire mo ontumi nda enti for now no I have told you the gist ondo reverence go su be mpa ba bia so odo na anka mra case ne ba ya obechia ya ede nsem ba ya no anka wasafa akire asa presumdwie. That is where I rest my case for now. Na ochina eni ochina de kono mo beti de ebesi mo behu de ebeba na sa kwa no hu maka chem so abeda divert attention to king cobra the vampire. Go back, apologize. Asofo na ubo omudi nyina bro obi a wabo ne dimbia no. Go back and apologize to them. Tell them the evil that you have done before say metwaso. Asofo no nsan yo. Maka say najagezi dia no kwa menyankan. Maka prophet buadi nyameche maka ne de. Boni a wodi di no. Asase no kura na one ne boshe e wa atomic wo no prophet body nyameche oh Jesus menka ne de no madika aka prophet Emmanuel Baduko bedie papa mechiao madika aka ne de maka archbishop elect papa Salifo Amako meka ne de maka asofo mpenyifo prophet one adakwa ya adom de madika aka previous videos yes enti obia and make sure that aquano mean to mean a man and share and do obiachi and koya wa kuntina se what that phone could do obiachi and funny pakon to a similar non baby in sere and it wasn't in a good intention so this cannot
e de brɛ as go e be wi achi ni sika kakra o de gu envelope m de baaye no one nam no okeka kire nkrofo se sika kra o de baaye no e 500 million nso sika o de gu envelope ma ye wo a de ba sa birthday no sika no enduru 7,000 kra sika no enduru 7,000 King Cobra who your what that for you are not in love with the man na wudi na chinyina na wondo no yes uko usa pubo ni din chia ni nyina me se ko confess ansa ko confess boni a wadi no ko confess obi a wobubo ni din chia ni bia no ko confess ye de ya discover o me ma discover o ene ma hu ma twe me ho me woni hwe biem me woni hwe ma discover ntimi so me nkrase ma the same church prophetic ni mu no asori na ye wo Ghana ni mu no unko ha enko se ho emba ha me se ha emfa entrase ma obi ye di nkrofo atem ono na wa ye the eye of the prophetic one of the eye of the prophetic omo na start prophetic no omo ka ho bi e na ebe so wo so ye kura na ye start ye nyam djuma kura nsa wo ba no pese wo kire wo se wo nyansa che obi fa nkwa asem ni ujibi se free ba bi ko small ba officer wo nyansa wa adwe nya che obi wa Osofo wo hweme minua ba wo hwe minua be ma wo hweme and then just a brief asem na yam time into the original innocent in the case now that we are talking about Reverend Azigosu Bempa eno ano no obia rest in the case obia ye din mo obia enye bibia the blame the blame no man kese the one behind everything King Cobra the snake the serpent ono e na relax e na wo hwe de ebesi still apata na obia wabaso bia obetumi a share video no yes are you not putting yourself in danger? Yes. If I'm putting myself in danger, it's for the sake of the gospel, the prophetic in Ghana. So, I didn't know what me auntie obia wo hwe me bia apa wo de Vivian. Yes, it is serious danger, but obey the den sana nyame djuma no etie. If you want to say the truth, you put yourself in danger. That is how it is. But no matter what the situation, lies, no amount of lies can overcome the truth. The main architect behind everything is King Cobra. Everybody, the vampire, that vampire. Obia man ninje na no nsepe no. Na awurade tumi eso. Nsiranka obi bia wo hweme. Obahima nsiranti no dangerous are those people say asem to wa na o ma ba ne wo sere. Nanso na omutimu no eye bone. Hey, asema to obi achi obi atum na wo eya wo de na wo jubilate na wa say to car. No one said to cast, I could sympathize with the person. Is it not devilish? Is it not demonic? If you are watching me, one asem, no me to kaba. My baba sympathizing with you, my bed now in chain. Oh, sorry, sorry. Now so no madika jimana ya me de jam serie. King Cobra jam serie ni. King Cobra jam serie. Or a jam serie. It is very devilish. I was there, he did it to Kwajo Nyansani. I was there and I told him that point blank, hey, master. Suddenly, me yes, I did no. Me fasa ajimbone no. Mini obi wasema me na obi ahu se me no wasem. Me no wasema me ma obi ahu. Menka Kwajo Nyansani dia no menka. Onu akesa kwa minim ni problem. Nti onu kwa de me mfa na asem to nchen. Menka so aba di atema akere wo onu Kwajo Nyansani nti waji adi nti de omo ye no omo ye no adentire Kwajo Nyansani ayiye no mamba bi okase ye nhye danko ayiye no na okobre na se ye nhye danko Osofo me ma wa fra me phone so me se me ma ayiye no I will not go there. You don't know me. I'm not a hypocrite. What is right? Yes, no. Yes, no. Enti mudie musi mo prasumdwe a monye asumdwe nsam na emom asumdwe de ye na so wo ye asumdwe a
ya sumdie no wo kwampa so everybody shaga na man obi bia George Asare Sru Odasani, yes. Prophet L. Daniel Nyameba, yes. Prophet Kelvin B. Grover, yes. Save the kingdom, yes. It is good. The kingdom must be saved. Still apatana me da so ye mapata mu asore, yes. Eno ano no anwere Messiah asore apatana obia nyame nhira obi bia nyame nhira obi bia enti obia wodo reverence go su bempa me sremo diversion, attention, and a king cobra as steady. I told you this 1 week ago. I think you have saw the video. I told you that you should be careful about that snake. You put man, now you have seen it. Go back and watch the video. Into the money I what papa na no baho na obeyi sika it was a bad intention. I have told you it was a bad intention. He intentionally planned and did it, and he has achieved it. Because one fan papa na da kopim se wiase be ko na wiye. O ka kire me kasa me say I was there. Most of my cases I said me say. Enti wa what we be na yes say no me nka yes asem bebrew. They make be me say. Can't you understand? Me say. Namisha obi bia namisha Ghana man namisha onipa bia wo hwe me. Yes, mama maninji na mo ho nsepe mo if se market aso everybody sha obi bia wo hwe me apatana na me da hwehwem bra kwajo silas akwa mo ya obi a wo hwe me bia prophet Emmanuel say obi a root kwaten wan obi a kwa mechila wan obia nana kwasudu odu Emmanuel Amoakon obia Foley Charles Foley Senior, I salute you, international evangelist Charles Foley. Yes, I salute you, international evangelist Thomas Opoku, Bishop Alfred Opoku Kennedy. I salute you, the original lion, Senior Apostle Alfred Poku. One day I'll tell you about this man. And then Mame Ama Sewa Poku Florence Dente. Hey Florence, how are you? Unpa bebre na ehwe me. Lawrence Atta, sorry Osofo, sorry say facha me. Why Lawrence Atta? Salome Emmanuel Ochre. Salome Tracy Blessing Elaboatin Nyakwa Bronma Rachel Kissinger Lawrence Atta. Oh, okay. Massa, stop all this Franco Sebonsu. Oh, Massa, we are thinking about the kingdom. You are talking about what? Please. Yeah, okay. Kissinger, Ubia Lucy Amo Ofori. Okay. My brother-in-law. Please, it's okay. Please. Okay. Dabi. Me odi mat. Yes, okay. Alfred Kennedy is watching also. He's a very good man of God. Alfred Kennedy. I salute him. Angel Bazooka. My bro. I salute everybody. Asumen Solomon is also watching. Asumen. Hey, Bevu Dennis Amenyo, God bless you. Tricia Ouswa Sari is watching. Mildred Mensa Nana Bang. Okay. Jesus Ba Ketri is watching. Mildred Mensa watching. Okay. Prophet Richard Kofiedu. Okay. Prophet L. Daniel Nyameba Cash. Mame ya Mwatma Apostle Jeremiah Yawinsia. Hey, I salute you, man of God. I salute you. Senior minister of God. I salute you, man of God.
Hey, Richard Kissinger, God bless you, Saviour. Obahima Ishrefia, Papa. Mudia, no crano, Mama Yanka, no crack. Yanka Tasso. Ne, Ochrankwane, just Adam, and the Chane Jadam Daddy, Nayas, our Yamijumanum. Jackamas is watching. Doctor, I have now. Oh, brother, Basuja, Mania Brigidi. Sakin Cobra, Colakito, I like you so person saying Yamijumanum. Anita Udru. Abudu, Wudu. Yes, I salute you, my man. Abudu, Wudu. Yeah. Sule. Sule, ana. Mame Tomba, Sule. Ati say, mete unkache. Yeah, Sule. Miwepe. Frame number no 0246 720 0246 720 Obetimi adi matem mean few, but the truth mekoswa a unveiling ni na. Nana Kojo Atom Lax Davy any paradox Helsen Asamoah Obia. On this note, me draw the docket and at the end my baby and Accra is just brief and I'm the abremo. To conclude, therefore, send a book at Neza, King Cobra, the vampire. Asama ye kano e yo wu asam na ye kan krofo wu onko ma ye osro nsamanfo no onko ma ye. Oh, please ask okay, please ask Bishop Afre to unblock me, please. Richard Kissinger mate metra se menya no nyame a ba bia wo bia nyame nhira. Nti asam na want to conclude therefore say King Cobra the vampire etnase na Jezebel ebe shen ma eyo no anasem onko so a no ye de ope Ewurade nhira obia say King Cobra the snake the serpent otnase na wasakopa fufura be kan Jezebel asa be wura ne mu a onye de ope Ewurade nhira obia asumdue kaga na nyamdwuma asumdue mpanifo nyame nhira obia efisoro ebeshi fom na minyan wie docket na fa asofo boni a wodi adi omo oso obi anya asofo omo a mebubu omu di nyina wa no mo bete. Thank you obia nyame nhira obia still apatana enu amu na me ya asore apatana mu na me ya asore manije ne ho adentina manije because me want to me what triasa wo no timi koye beef na wodi me agina mfimfi no odi ya begina mfimfi se ye ne ye asofo nkola wo so wo ya makola ketwa unti afutuo ya disconnect ye ho afi afutu boni a wo pesa wodi ma nyamedwuma no mu no ye se ye mpe ya disconnect ye ho enye wo yonko ne yen e wo nyamedwuma mu akola ketwa we wadwen se wadwen so e wo nyamedwuma no nti wo de be no dua bia ye nyame na dua no otuase nti se King Cobra ama fofora be bawura ne mu Jezebel asa be hye ne ma bia mu a ye njai bibia obia entrase na nyamedwuma enkoso the original innocent with this case no mo na madika ka kire mo Reverend Isaac Osu Bempa now there onye obi ahwe King Cobra na mo fa blame no emfa man on na akofa sa asemi nyina ba na me enhira obi anti munjubileti na mo mama ninje na obi anyi nani na mo mama ninje se wade na disconnect no afrim ho se wa mechia mo papa na anka na munim hwe wa mechia anka na munim nyame na abawura ne mu nyame nkonkro na punish no abawura ne mu no wa be confess abe chia mo papa no and the same platform no so no wa create problem and what nchen 1 week ni and wo sere eya ne de nyame nhira Ghana man nyame nhira onipa bia shalom peace bye bye.